Hello, mun chuma ka channel hinve so pe ule naw ti ho zo si na bon chawin ka channel ka hinlim ke dovin tuni ni kho a hi Sohlhu tui Tahsa adinga Damthei na za chuma Ahidan aphat chum dan hi point som le point khat ka hin sai ding a hi in zi chun hi chi video hi a chai chan gai hoi ta ingai uwa hi le ai ho dinga zong Tahsa Damthei na hoi ta ikivet kol theo khat a hi zi chun lunglu ta in a chai chan gai hin ve chi ding in zong ka hin ti mo ve na hi Ahile Sohlhu tui hi ipiti simding hamitia hile bazala ki zu hi hanlang aphunga ko na ke lawla a fresh ho hi zong le something sading hi chu so pa na atui mi hla a chule khona hi tui tham khat to khoi zu tham khat to hoi ta mix ding hi chu iti pha le don ding hamitia hile zan imur ko na hi lo le zingka bune masang empty stop nga don si ding a hi chu apha chom na chui pem hi ti le immune system zong asoha nin chule sunga bumi na zong hi aman asoha nin hi chule loadinga Sohlhu tui hi ikisimu pha le hin ama hi things sana I don kham bep diu ikisim diu atui mi hla so ta koi wang hi a hoi po in izia chu tunia I don ding pa chu tunia hi don kham pa sim ding azing pha le azinga ding chu ikisim ke zi diu chule hi chi hi iti chan don thai ha mi ta hi le Sohlhu aga lai si a season lai si a hi don thai hin la atui hi so ta ko ya hi le aning zi a chu aning pha le wang hin don loading in song a pha hi akhana a chu hi le Sohlhu hi vitamin C atam na yen hi thai gadang ho sanga hi ama hin 20 times somni vaya tam hin vitamin C anayin hi chun itasa a immune system ho song asoha nin chule Tahsa an na za chum ho song hi ama hin adam sa thain hi anina Sohlhu tui phachom na chu hia le Sohlhu hin antioxidant hi som la khatlang anayin hi chi antioxidant hi Tahsa sunglanga na hit ho virus ho hi ama hin a sa pi zi a hi in hi zi a chu itasa a hin ana za chum song aveng do ina pangin hi athum na chu Sohlhu a hin vitamin A vitamin B minerals phosphorus calcium chule iron ho hi atamin hi zi a chu vun ho zana in zong akimangin hi vesana imaila hong san chap chu ma hong bol chap chu chule pimples chang thit hung hi chu ho a zong hin akimangin hi alo chu ipiti ki simding hamita hi le Sohlhu ho su panding atui mi hla ding hi chi Sohlhu tui chu cotton pachona ho la a imai la hi nu ding cham kha zau tinga hi le phil ha pai ding hi ali na chu ni si a Sohlhu tui hi idon zinga hi le mitha a ha sa in chuting le cataracts kiti imit lai hindal ta na pangzi imit khumuna ki chi sa lo pa zong ho ama in aveng do zi na hi anga na chu Sohlhu tui don sing hin hui la a ko na phalo itasa sunglanga cells hinsu si a chule ithi gui ho thisan ho hinsu si thei ho hi aveng do in chule lungchang zong hi ama hin Damthei na lampang hi ha ta in a support ni na hi agup na chu hi le Sohlhu tui don hin digestive system sunga bumin sa tu a pangpa hi asuhanin chule alkaline substance song hi atam sa ina hi chi alkaline substance hi ipiham itia hi le ama hi isunga bumin na ding in song a ki thopi in chule acid oi sunglanga ahung tam ding song hi ama hin asu daya neutral la akoi si a hi chung chona chu chi Sohlhu tui don hin sunglanga bacteria a hoilo tam ta hong kisim do ding chule fungi I oi sung cells langa hama hin sim do thai ho jong hi ai ven do pg oven hi asagina chu hi le zan imu thailo nei ho ding in Sohlhu tui hi idonova hi le ama hin ita sa le ilung thim hi akichol do sa chuting le num ta azong ai imu sa thai ji o hi aget na chu Sohlhu tui hi samadingin a hoyena hi ama a amino acid to protein azaw zi hin sample kiti ho song hi aveng do zi in isam hi ama hin a ha sa zi in hi chi Sohlhu tui hi iti bolding ham itia hi le ama hi bazala apuma ki zo pa ho something sana a hi lo le aphonga ki lo hla ho so pa na atui ho isama no ding mini nga zo le sop hla ding I het ding wa ka sai benom chu
loading ahong heating le Sohlhu tui hi bazala ki zu sanga ai ma in I khut ta a ikisima hi le chu a hoi zo in hi aji chu bazala atuya ki zu ho acid zong ki la thei chi zong ki la thei hi ze chu ipi pi hi zong le loading a heating le ai ma mong mong in I khut na ki sima chu le man cha hi a pha in hi akona chu hi le Sohlhu tui don sing hin I Tahsa a natna ahong pung si thei chu le natna cells la akona ahong sau sang thei ho zong hi ama hin aveng do zi in chu le I Tahsa hi asuha ni na hi asom na chu hi le cancer na hi I Tahsa sunglang DNA chu le cells la a agun nei ahong pau si thei ho zong hi aveng do zi in hi asom la khatna a chun diabetes na nei hoding in zong hi chi Sohlhu tu hi adonova hi le thisan la a sugar a hlum hung sang do pa zong ho asunim zi in chule asai be na ova achun prescription drugs ho ni asangin hi chi Sohlhu tu don hi Tahsa adingin diabetes na nei hoding in aphazo edin asai ovin hi Sohlhu a ko na Tahsa Damthei na za chum chum a umtan I hin sai thei chono chu hi chan chu hi hanlang video a chai chan gei hin ngai ho zo si na chung chu ba ke pa tho ka hin sayin na mun chu wa pathinin Tahsa damna na pi sing tau han